I dobrodošli na ovu emisiju. Emisiju Show. Današnja tema jeste kako neki ljudi gube lako svoj obraz. Pa to jeste primjer kod par osoba koji kurče se nešto omalovažavaju neke osobe među nama vlogerima koji su jako dobri, a pokuša da posvađa tu grupu zajedničku. Ti si tek jarane došao i glumiš nešto. Ne možeš tako postupati s nekim, jel moliš svakog vlogera da dijeli tvoj klip, onda o njemu pričaš neke glupe priče. I pričaš što nije istina, kako si ti nešto postigao, kako si ti prestigao ovo ono, pa jesi brate možda nekog prestigao, ali zašto si prestigao? Zato što plaćaš svakom drugom vlogeru jebenu podjelu po 5 maraka. Znači mene boli kurac, nek šljuti na mene ko hoće, ja sam iskren i što imam reći, ja ću reći. Nije fazon u tome, kučice preko tuđih leđa. Pričat o nekim ljudima kakvi su van tamo. Najlakše je biti budala. Smijat se nekom iza leđa. Ako si frajer, dođi u lice, jebem ti mater, ne pašeš mi, čao i doviđenja. I poštujem takve osobe. Ali iza leđa pričat, a meni na primjer javljaš se, joj care ti si kralj, joj ti si ovo, ti si ono. Nemoj biti papak, dvoličan, umišljen, pričat o nekom, pa kad se okrene, nož mu leđa zabiti. Sad sa mnom, joj brate ti si legenda ovo ono, odeš drugom, joj ona jede i govna bla 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 bla. Ne možeš tako brate. Svijet je mal, sve se sazna. Ne znam da li si čuo za onu pjesmu u Špijuncu među nama. Ako nisi, eto, poslušaj pa malo skontaj. Ono počelo jučer snimat i smije se nekom iza leđa. A tu istu osobu, što joj se smije, moli za jebenu podjelu, moli za jebeni like, moli za komentar. Pa brat, ako si tako uspio zadnjih 2 mjeseca, kao što govoriš, nekog si prestigao, nemoj molim te plaćat nekom da dijeli tvoje klipove i molit nekog. Nego, lijepo kreni i sam. Nemoj kras publiku od mene, od ovog, od onog. Kreni svoj stav, kreni normalno nešto i nemoj sfurat na druge vlogere. Njihov show radi svoj stil, kao što smo svi navikli svoje raditi. Krkan, lud, Vista, još luđi. Yahoo vloger, zanimljiv. Švabo, blentan. Loga, pametan momak koji svaki klip objasni kako treba. Aldin s Mustafom zna se kako ide. Ja, budalasna, zajebancija nekad iskren. Znači, furaj svoje brate, nemoj niko kopirat. Jer na kraju ćeš dobiti samo kurčinu. I takve osobe nisu prijatelji, nego su šupci. Hvala na gledanju, doviđenja.